El pasado domingo 5 de febrero, cuando volvíamos de visitar a nuestros familiares presos en Cádiz, a la altura de Irurzun, una placa de hielo hizo que nuestro coche resbalara y termináramos en la cuneta. Los 3 ocupantes del coche no sufrimos daños, pero el coche, en cambio, tiene daños por valor de 2.000 euros. Estos viajes a los que la dispersión nos tienen acostumbradas ponen en juego nuestras vidas todos los fines de semana del año. Fines de semana de nervios, tensión y preocupación hasta llegar a la cárcel. Por si no fuera poco, todo el gasto económico que suponen los viajes o el mantenimiento de los coches. Como familiares queremos denunciar este injusto precio que nos hacen pagar a nosotros y a nosotras y a nuestros familiares encarcelados. Herri mugimenduaren izenean aski da esan nahi dugu. Egin behar ditugun bukaerari gabeko bidaien ondorioz 16 pertsona hil baitira eta 100 istripu jasan behar izan ditugu. Gainera, aurten 3 istripu gertatu dira ia da. Txantrean gertutik ezagutzen dugu dispersioa. 18 presoen artean 6 Frantziako kartzeletan daude eta gainerakoak Estatu Espainoleko kartzeletan. Etxetik 800 kilometroko bataz besteko distantzian. Pertsona askoren sufrimentua luzatu eta haien bizitza jokoan jartzea lortzen duen politika latz honekin bukatzea nahi eta nahizkoa ikusten dugu. Azkenik, martxoaren 11an, arratsaldeko 6etan Euskara plazatik aterako den manifestaziora etortzeko deialdia egiten dizuegu. Manifestazioa lema, istripu gehiagorik ez, dispersioa amaitu izango da. Parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Denon artean, politika latz honen salaketa egiteko. Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak!